Ko te katakata me te tākaro ngā tohu o te tīmatanga o te rā kura, ko Kura Taiao tēnei he wāhi taupua mō ngā tamariki e whakahaere hiana ki te marae o tūtua i te Araroa. He whakaaro i pui ake whai muri i te katinga o ngā kura nā te kino o te huarere me ngā waipuke. E toru ngā kura o tēnei moka, ko pōtaka, ko kawakawa mai tāwhiti, kei tērā taha o te hiwi, ko rere kohu kei konei. So kei konei ngā tamariki no ngā kura e toru. He rere kē ngā mahi kura, engari kei te ako tonu ngā tamariki. Te mea pairawa ki a mātou ko te whiki rinei o te paripari wai. Me te mea tūrua tākaro patu i ngā poro ki ngā tanata. Ai, me te tūnu kai. He kaupapa i tīmata ria ai e tētahi māma no konei. Our house got flooded out. Fortunately, the marae was open to the community, so while we were cleaning up at home, I wanted to bring my babies here just to, so they had a clean space and not having to mop up tiko. I can't get out there and help the community, but I just thought, you know, with my 5 kids in tow, so I just thought this is one way that I can help other mama out and the kaimahi out on the ground. Ko aua kaimahi e whakapai ana i ngā kāinga me ngā whenua o te Araroa, a kei konei a rātou tamariki whā te kau. Like we did get some puddles, but then they like went away. But it was just some of my family's houses and aunties and uncles. They got it pretty bad. What happened to their whare? My uncle's whare was on the news, but they had to stay on the roof because of how bad it was. He wāhi haumaru, he wāhi tākaro, he wāhi mō ngā tamariki te noho hei tamariki. I a rātou mātua e hāpai ana i te hapori. I tēnei rā rere atu ai e tahi kaiako no te Araroa ki te kura o kawakawa mai tawhiti ki te tirotiro i te kura. A kawea mai hoki e tahi taputapu ako no taua kura ki te Araroa marunga wene. He haerenga poto noi ho tēnei i te nuinga o te wā, te kau kiromita te tawhiti, engari i nāianei kua neki atu i te kaumārua haora te rua o te haerenga. Hei tērā rāhina tīmata ai te ako ki ngā wāhi e rua. Rāhia tumutumu, Taioro.